Jawjawai tusa kajamdaman na makajina na sulibat saka tutsua kajamdaman auraja sopuin akainu atsamas imazai toa tau cikerani ruka imazai toa tilu akayan imazai toa ita karam patu curapuro katuwaro akaram ruja fuin sancang ije tau san sepaje ka sika tapuru katolima sabil toa sipalavakan ni Tibirisu Kaisar na palava ketua ipasa Yudaya ti bintu Pilato na masang Huanti toa ipasa Galilaya ati Hirut na masang Huanti toa ipasa Ituraya katoa ipasa Terakirusi aja witik ni Hirut ati Filipus na masang Huanti toa pasa Apilini di Lusanis na masang dala vuruvurungan toa Parkalai di Anas kati Kayap tazwa ivui nua cemas i carera azwa ala kani Zikaria ati Yohan pai weki ti maju apasa zwa i pana i Yuridan puringeringet sa tau cikera maya tutsu kiu malu tuanu varung sanu kipakiraurau au ki sipajekat nua cemas sanu pasariu-sariu ayam saka mapasusu anga azwa itua bencikan tua kaya azwa ro pakalakenang tua varung na cemas ati Isaya maya tutsu izwa cau-cau tema cau-cau ibu i cem-cemer maya tutsu padiru uri daran nua cemas sanu asaki ya semebet sa uri pakhazuanan ni maju marka veleluan ki zepuli au ki zacai nanga wawawa teku gadu penulat au itua na maraduku-dukungan ki sebeci au papuku-pukuran jaran ki zacai papamamau au na cau-cawanga uri patsuna mapolat tua paseli nua cemas inaya benci pai ibu ti Yohan tazwa na maupu-upu uri kipakiraurau te maju aturuvu cau-cau maya tutsu timuna maru sipacacaya atuvi acu uri paramonga sipapa penepenitan nua cemas uri makaya mena kibabira detua nia pasariu-sariu ayaya mumpai anu sikudam bangaru toa uri sika kelangan tu na kiuma langamun pai ini kamena makuda Tevri-vri laman ni apurahan maya sayaya amara avivu kinu aivuau kunu aivuau cemas makaya seman cau-cau taicua marka acilai seman tevri-vri ni apurahan tutsu bales pinadiranga itu apuru nua kasyu au kana kasyu ini ka na benangal tua nangwangwa ki balesen sa bercana pasa tua sapui ayam pai kibata te maju azwa marka cau-cau au saka uri kemuda menangata ayam mano temebra te maju ti Yohan izwa dusa kava pavayan ita tua zwa neka izwa kakanen atazau anga uta ayam mancis uta marka aru kikazilu-zilu uri kipakiraurau sa kibada sinsi ki kemudaman ayam mano ibu ti Yohan te maju maya pata riariau uri nuarapen tua pinenet supu ayai au kibada uta te maju marka sibitai maya tutsu tiamen ki kemudaman ayah mano ibu taya maju nakuya asmavuta tua cau-cau
au nakuya uta vensa semampasariu tua ari-ari saka pakatizau tuanu alarapen anu jiniliu ayain ta'lalan na masih puzangaranga saka aki ini ka kirsitu ayayanga te Yohan kinemnem pivarung mapolat ibu ti Yohan te maju mapolat ay chuataken zalum aku sipakiraurau tanumum lakwa izo aza masidila tal pupitsuranan tanuaken urimanche au kumali ya semuvenget tua jukap ni maju ini kakena sejalep di maju uri tala parabasa na baba katwa sapui uri sipakiraurau tanumun na jemaja sanga tua si paveli-veli uri paveli lemungwa tua zwa i papavelian kini inuman penulat au binatan ki pasatwa papa tengani ni maju lakwa rapi ki lamai yanga tua inika mauvut sapui aya pai lia uta kaya zuma sini papupisu rini Yohan tua ta'ala-alan temau cikar tua na penakarvareva kai lakwa kerivanan uta ni maju zwa Huangti ati hirut tua patara pinu cekelan te hiruti na cekel na betik ni hirut katwa patara kinudakuda nanga ni maju na kuya-kuya penolat au patiluan uta ni hirut tu nama sanita langa tanakuyanan mavana rinusung te Yohan ka nakipakiraurau wanga ta'ala-alan mapolat kipakiraurau uta ti Yesu au ka inuri-nuri masu elev i karvarvan sa letuku talu te maju azwa tala paravasa na babak anakiparo vadu-vadu ayam kina kemudah-mudahan au maranda uta azwa kaya na kemasi karvarvan tisun kusu alak aku sini kilivak aku su kina tingrayan aya pai kapatagi la temau cikere ti Yesu ki tiro puru anga atsabil ni maju au ti maju pinaka alak ni Yosip no kinemnem ari-ari pina jari-jarilan noa akina martamalik kina maralalakan mayatutsu ti Yosip ti Irip ti Matan ti Livi ti Miliki ti Yunai ti Yosip ti Matatia ti Amos ti Nahum ti Isri ti Ngagani ti Manata ti Matatia ti Shimin ti Yosik ti Yuda ti Yunana ti Risa ti Jiruparib ti Syaridirib ti Niri ti Miki ti Yadi ti Kosam ti Imotang ti ti Yeshi ti Irishi ti Yurim ti Mata ti Liwi ti Shimi ti Yuda ti Yoshiv ti Yunan ti Iliachin ti Miria ti Menan ti Matanda ti Natan ti Davidi ti Yushi ti Obed ti Boas ti Samun ti Nasun ti Yamanata
di Yami, di Yani, di Shisurum, di Fares, di Yuda, di Yakubu, di Isa, di Abraham, di Tara, di Naho, di Sidu, di Rau, di Faru, di Shibu, di Sara, di Kainan, di Yafasa, di Sam, di Noya, di Ramai, di Masasara, di Inu, di Yari, di Maliri, di Kainan, di Inos, di Said, di Yadan, di Adam Alak Noa Cemas, Aicu Kai Noa Cemas. Satu cu asinana purwa kai imazai tua dosa karan asama santal imazai tua dosa puru katu jirwa karan nama santela vuruvurungan tua parkalai di anas kati kayabas tua zoa ivui noa cemas i cerera azoa ala keni jikaria ati yohan pai kapatagil temau cikar di Yesu ki tiro nga purua nga savil ni madu au ti madu pinakaala ka ni Yosef no kinunum ari-ari pina jarilan noa kina mara lalakan na mayatucu di Yosef di hiri aicu kai noa cemas tu cua kajam-jaman sini pupatarvan2位新任传道人。今天的经文也详细记载耶稣的家谱。看到这类经文，很多人大概会想跳过不读，但别小看耶稣家谱的意义。福音正是从这样的家谱逐渐扩张的。若对照马太福音的家谱，还会看到外邦女子路德的名字和出人意料的妓女拉合的名字。一位妓女怎么会出现在耶稣的家谱上呢？这就是上帝奇妙的救赎计划。他的救恩不是局限在以色列，还延伸到外邦人，甚至罪人身上。上帝的救恩充满包容性，即使那些在人眼中卑贱渺小的都能受邀进入上帝的国。上帝的救恩充满包容性，即使那些在人眼中卑贱渺小的都能受邀进入上帝的国度。Sinaya tu cua kajaman-jaman. Sa tu cua sini pakinum. 从施洗约翰和耶稣基督这2位传道人身上，我学到什么？我学到什么？ Sinaya tu cua kajaman-jaman. Latinana kemalu akinum ayakana pasamarau saka kainuli。拯救普世万民的上主，感谢你在历世历代拣选差遣你的仆人来宣扬福音，牧养教会。愿你的救恩持续彰显在我们当中，在世界各角落扩张。奉主的名求，阿们。Mali-mali tu cua kajaman-jaman nama kajina misa selam sumupu kilarai tua sini pada jeka tu cua kajaman-jaman salah tapina ene saca kilarai na pena oridan aicha sini pa semarau sini pada jeka tu cua kajaman-jaman lacina nanti kemelang lacina nama reluai tua mana sini maya tu cua kajaman-jaman saka mali-mali nu izoi ni kana madunga ku sinu puam lamunana pajaka tanga saka lacina na suliva tu cua kani adavam taja 平安